Ai, namukena kambe ka mazita Xitsonga analyst. Channel. Yeah, namuntu of course hi ta hi kha hi lwela hi kokwani Africa is back again hi live man. Leyi nga ta hi kha hi linka na Hosi Ngome Mr Post. Then from there hi ta hi kha hi move hi ya ka section man ya Bishop Jazzy hi ri karhi hi linka vhele vhele na Hagiazo la leyi nga hlaseriwa. Yeah, so I know ku nghena ka account ya kokwani Africa ni kuma ku hey a yi ve live man, a yi ve live a yi sukusuka le ka account ya kokwani Africa a yi ku ri busy swinene. Without any further waste of time, let's go Master T. Ya quality a yi ri a bit better hala masungu hi ngome swi tiva ku foni ya kokwani Africa yi endle swona. By the way, ako family mina kokwani Africa. Hey, kokwani Africa hi family sa ku sweswo a ni tiku why. I don't understand. Ahee, minjhani ka Gaza? Mpfhukeni minjhani? Minjhani? Mpfhukeni. Ma yi vona yindlu ya mina? Hayo yikulu. Ma yi vona? Yi herile a yi fani na muzaya yi nga jema le. A yi zangi yi jema le. Koho ka mina la. Ni kwala kaya. Ma vona na michini hi luwa. Kwala ka Ngove kwala. Yeah. Ma swi vona? Laha hi le makumu guys, mi to vulavula mi ku hey fonyo. Laha hi le makumu guys. Ma ku vona ka mina? A va hetisa mabandi lama. Ma vona mabandi lama? Ya wesi. Ya namuntlha va hetisa mabandi lama. Next week ya khandziya roofing. A ku la ku beleriwa hi zenge la. Kokwani Fonyana, kokwani Africa, hi la. Ma yi vona? A yi jemangi leyi nge jemi. Next week ya gonya roofing. Ma yi vona? Hambo vulavuli ta ndla yini laha hi le makumu guys. Ma yi vona plan leyi? Plan ya mina. Loko a ni lo maka 3 room a yi ta yi hele khale. Se hi mhaka ku a hi plan ya mina. Hi yona leyo, ma yi vona? Eka kokwani Africa. Ma yi vona na bench liya. Laha hi le makumu guys, mi to vulavula na mati va ni fakerini laha. Vona mi kona. Ka hise n'wana mani. Ma vona ni tshame kwala kusuhana na ntshava ka Ngove. Ya hi nga ha kwini mara tiphulwini n'wana mani. And you must remember ku ri kokwani Africa of course swo kahle se yi ta yi na tiyindlu timbirhi or 3 we don't know because already we know ku ri yi hi kombisini ku ri yi na a double story le joni le and stuff like that mi nga ma hleketa and stuff like that. So yona hi ku languta ntiyiso a yi le ku tirheni swinene hi ku already yi na double se yi la ku tlhe yi aka yin'wana yindlu. I mean like double worth ya yona I mean like a vula hi vo over or close to $500,000 or more. Swona very tirhisiwile na ti-aluminium la, so it can't be a cheap house. Ku hi material lowu nga tirha la. Shape yi nga yi ri weird but material ya yi nga yi kokini yindlu ya kokwani Africa la. Ma vona mhaka leyiwa. Dasani ku plan ya mina. Hayi ko. A no mi tshika mi vulavula thyaka mi ku njhani. I yini leswi? Liya yindlu ya mitirhi liya. A ni veka kho thulusi. Tisemende yini ku va nga yivi. Ya mitirhi liya loyi a nga ta basisa ndhawu leyi. Laha hi le makumu guys. Next week roofing ya gonya. Tazi ku boha. Nkandla hi yoxe ma vona. Hayi ku ri ya spenda mali yo tala ngola.
ende sweswi yi vula ku yi kombisa ku Gentile Mazinga yi spenda over 100. Yeah, it's over 100. It's over 100. Yikulu guys, it's huge. Sukelani ku vulavula na sose guys, mi nga swi tivi leswi mi swi vulavulaka hikuva siku rin'wana swi ta mi hlupha leswi mi ngo phosphorus ni tluli yini me na wona muti wun'wanyana mara se swi ni aka wun'wanyana na room ya ye yi koho mzaya room ya mzaya lewa mo ni mi komba yo room ya n'wana sisi leyi mzaya loko vhakile ya room leyi sukela ku lava ku endla swilo swo ka swi nga ya ka hisa kaya guys yo ka hisa swinene Mzaya ndzi rivala ni le ku teni ta ku teka n'wana sesi hi ta landza liya 51 ingaku va loko va ni fonela tolo vete hi ta teka liya 51 na liya 52 at least nyana 2 gig mzaya murangaphandla va ni fonerini va ku hayi tanani na yena kokwana Afrika ta teka a ta ka papa i na hi pombi leswi guys i nge vi close na murangaphandla i nga ndli leswinene never ku ndliwa leswinene maso loko i ri close guys hanyana na vanhu vo tlhariha hanyana na vanhu vo navela leswinene ma twisisa hanyana na vanhu vo tlhariha i tlhe hanya na vanhu vo rhandza leswinene hikuva loko wo va na vanghana vo ka nga lavi leswinene na wena i nge vi na leswinene ya ma swi vona so hi leswo hi nga vula tani ku congratulations to kokwana Afrika hi le ku tirheni swinene yindlu yikulukumba tani swi kombisa ku se yi fike roofa hi ta hi landzelerisa hi vona ku swi ta kha swi famba swi ya kwini yi ta hi kombisa anavhele but yona yi ta durha leyi home 100 over 100 it's huge yi ta durha yi ta koka hopefully budgeting enough hopefully budgeting enough okay so hi leswo ya yini very se khi hundza khi ya ka timhaka ta boy 7 loyi hi nga ta hi khi n'wi linka na Giyazo la so yi ri ka mhaka ya levelevhele no mina u hlamala hi clip ya Giyazo yi nga ku trending all over laha yi ri kha yi ri ku holoveni la vi ri na maviri a khila kwala na mina u hlamala ku ndleka yini la but before ya ka section ya boy 7 a hi tlangeni hala ka Giyazo hala una peace wa oto ze ta fondo kala ina peace wa se iko anna peace ila mta advice ame yimaya ina peace wa ina peace peace yini ukurula se nibona kanga kanna kurula nibona kanga kunna lexi oto ze ta fondo kala loko na kurula enkarhi wo tlela wa nga ri na nsati wa wena ke loko una kurula wena man loyi a swi nga bohi ku ni komba nsati wa wena a ni vulavula na wena man loyi a ni vulavula a swi ngo dakwa mara man he vafana hi yima ya ku byela hi loko a ku na swilo swin'wana i fanele swi dyondzaka namuntlha a hi swilo u hete ku ri hlamula ku i man loyi loko ni n'wi langutela nkarhi le henhla ku ri it's only 9 a ku ri 9 over 9 la hi walowo nkarhi le henhla le 21:39 munhu loko a kha record so a ni twi sino nyimpi ya ku yi sekela ku ri but ku hi loko ni kha ni judge small amount of information yi nga kona ni twa swi nga ri ku make ka sense la leswi nga ku humeleleni i kombiwe nsati ku i kona laha tlhelo se a nga ha swi tivi ku i fika ku yini na n'wina a Giyazo mi nga nghena ka ti-live ta so man a swi bohi munhu mi engage wa block wa swi hundza because a ni voni swi ri ku make ka much sense ku la ntiyiso hi ku languta small detail leyi hi twaku la a swi helela nge tlhela xi tlhe xi rhoketela xi hisa xi ya vhelevhele kombela ku mara advice ya wehe i yi tirhisa yi sungula yi ku tirhela wehe n'winyi i nga se za i na advice i tamba musa a ku na nchumu lexi kumaku i xi xo wena xi nga ni tirhelaka xo ka xi nga mina xo ka xi nga ni tirhe u na yini wena mina like whether munhu wa xi rhandza or not demand the bottom line i ku xi le ku hlupheni xa karhata xi famba hi timovha ta timiliyoni
xa hlupha dimen so ni tuka swa xinyipi ya kho yi sukele kwini I'm like I guess living a big life a xilo lexi nga ta ignore whether you like him or not swa hlupha dimen xi na ti M5 I mean like swa hlupha dimen I mean like yes ka ku jealousy yi nge pfuki yi herile jealousy yi ta tshama yi ri koho ende me ri xi nyangatsaka hi ti-jealousy futhi loko futhi ni kha ni swi apulaya hala ka gazala it's more like swi languta hi level yo munhu i fike a tshama ri ku hluphekile loko ze i humelela ku na swin'wana phela everyone ku ze a humelela hi ku na swin'wana i tirhisa swin'wana everyone hambi kokwani fonyenye va lava va kha va vonoko everyday va ya ku borheni vo va lombetiwa nyoka like swa ku munhu fika a tshama a ri ku hluphekile that's it and what we need to understand ku in business ti-partnerships ti koho ti-partnerships it's all about making money hi loko ku a xi ri ku kwala so mi nga kuma munhu loko a nga tshama a ya noya kwalawa sweswi ku ngo phikizana hi loko kwala na ku lava xidyi xo ku xi ta huma I'm not sure if there will be displayed or what kumbe na ku nga ku ri xona mos very Qatar Towers in Qatar wona ni xi famba kwini xi famba ti-Qatar dimen la ku phikizana va hagiyazo ende yi tlhe yi huma la swi famba tindhawu Qatar mahungu you are playing so I was a bit surprised ku ri why ri ku engageni yo hagiyazi la yi kha yi disrespectiwa hi ndlela liya nakho yalowa i va a wrong ku disrespectana ni mfundhisi hi ndlela leyi i ba nhlamba yo tani hayi a ridzi na post leyi ntsena iron ya hagiyazi ku ndleka yini mi tsarile mi ku regulate who have access to you xi vi na access laha mi tlhela mi rhuketela mi fika mi bloke khale a fika blokiwe khale aha ri kwala na boy 7 za hi linka so hi linka njhani so swi teta vhele haya va kha va hi engage boy 7 ku leswi ku nga na beef ya hagiyazo hala va nga ku hi namuleni i ri yini hi swona wena yi responded this way bora problema dim anifane na ponto ako ya mfundisi vele ku caciweni ni nge ku ka mfundisi la nge kahle ka 2026 la nge kahle hayi umfundisi endlini bila kuna endlini wele ku tiwa nga vulavuli a wu dumanga swi tika ngopfu duma madoda swi tika ngopfu duma va tengo va nga cina swibelani na sweza va se duma swi tika ngopfu ku duma ku duma madoda swa tika ku endla vitu hambi wo mbala ligisi u cina nghena emikhongele vanhu tshika swi swa vanhu nghena emikhongele mo ni mbala jazi namuntlha ni la ku twa moya ni kombela ku n'wina mi nga tiya mi nghena ta xitwa boyisa hakwe ambambini so bamba mo bamba vo a ni tingheni ta mfundhisi a ni tingheni ta mfundhisi masita kwe ina madoda a ni tingheni ta mfundhisi se madoda mi bambini a ku na khothete mi nga ta yi kuma hi ya mfundhisi n'wina loko mi lava ku bifa mfundhisi mo plana hinkwenu mara a mi tiyangi mani a mi tiyangi ku laveka beef leyi loko wa ta hina laha before ku na tikelo van'wana mi tiyangi mi swo hi leswo so far swi tikombi loko boy 7 ya ha ri layinini kahle a yi se vuya ka beef mara hinkwenu a swi tiva yi ti-prove khale ngopfu jazi yi ti-proveni jazi yi ta vuya ka beef hi nga tivi ka general gwavulani na but hala kun'wana ya ha ta vuya ka beef we know it hi nga ze hi nyika na n'hweti mani last time I remember a yi nyikete n'hweti a hi nyiketeni vhiki yi ta yi vuyeni ka beef vhiki ntsena na mitheti 15 ta December just vhiki ntsena mani mpoti 22 yi ta yi vuye kambe khale ka beef ngwenya leswi loko ri amukeza swi sikapa ta kavula mi teka subscribe a ni ku mi hlamberini ni hlambe tolweni tolo ni hlambanga namuntlha ni hlambeni minduku ke a ni nga hlambi